laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Landal ɓeeɗo siɓɓe woni ko honɗum woni ñaawoore photo ko waɗi hiɗen wiwde wata en fote wata en filme. O jawabu ɗo min ashali al ajuiba ina jeeya ko ɓuri newade ko jaabore ko waɗi ɗum no jaabi hoore mum. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yewti e makuji maɓɓe ɗuuɗuɗi haraɗi fof kadi ko ɗi selluɗi, gotol fof hino firti harmugol fotugol e kala none fotugol. Hino jeeya e mooɓuɓe makuji nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fof ko ari kon e tahrimu taswir. Cheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala e deftere maɓɓe wiyetende hukmu taswiri zawatil arwah. Hino jeeya e mooɓuɓe makuji nelaɗo arɗi hino harmini photo ɗin fof. Cheikh Abdullah ibn Hammud Tuwaijiri ka deftere maɓɓe wiyetende tahrimu taswir wa raddi ala almaftunina bitaswir. Hino jeeya e mooɓuɓe hadisi je hollayɗe photo no harmiɗen fof e deftere wotere. Cheikh Abdul Aziz bun Baz rahimahullahu ta'ala e deftere maɓɓe wiyetende aljawabu lmufidu fi taswir, jaabawol nafayngol ngol e fi photo. Ɗen ɗon photo hadisi je fof ɓayɗe mooɓindirama haa ɗe timmi taw hiɗe yehi hadisi je 36. Hadisi goto fof ko arata wi'a fotugol no harmi, photowo ko huɗa ɗum, photowo naatoya yiite, kala photowo ko lettoyte ɗum, photo ɓen ɓuri sattude lette ñande dargal, ko ɗum ɗo hadis ɗen ardi hino wowla fi muɗum. Joni noon hiɗen andi wa mimma la khilafa fihi, hino jeeya ko lurral ala e mum hakkunde jaɓuɓe photo on fof no harmi e ittituɓe goɗɗi ɗin. Wondema photo si tawi tun woni leggal ngal lesa ngal dariɗa mbaadi ko mari wonki kon hino harmi mutlaqan ɗum lurral ala. Ko wano noon kadi si tawi ko mari wonki kon desinira jungo hino harmi ijma'an. ɗum fal almukhalifu fi hadha fa kalamuhu gayru mu'tabar. Lundiɗo e ɗum ɗon konngol mum taskatake, hino fotta desingol ngol hino harmi. Joni noon si tawi illa andama harmingol ngol, haray en daray joni desingol ko fotta hino harmi kon. Ɓayri lincum kun nelaɗo makan no yumma men Aisha kun ittu kunɗo photoji makkun on moƴƴa e nder suudu ko ɓuri bonde lette ñande dargal ko ɓe fotay ɓe ɗiɗo piiji. Sikke wo ala ɗum ɗon hari koko desina. En jaɓi wondema desingol ngol kañum hino harmi mutlaqan. Joni wonɓe ittitude ɓen ko innata ko wona fotede ɗo kon kañum wona photo ko desingol, tawile kamɓe tigiri hiɓe andi ko photo. Cheikhul Albaniyu rahimahullahu ta'ala ɓe maki ka adabu zifaf, kala sendidirɗo hakkunde desinirgol jungo e fotirgol caméra ma ɗum téléphone ma ɗum vidéo haray himo piyoniral ngal ɓe yaali sifa mum ha hewti alzahiriya. Ko kamɓe jogi sifa ngal piyoniral, ko waɗi alzahiriya ko kamɓe wi'i nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki bawlugol neɗɗo on e ndiyam duumiɗan dembuɗan hino haɗa. Nelaɗon ɓe maaki la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im. Ɓe makita goto men bawlu e ndiyam ɗan ilata, ɓe jaɓi ɗum. Zahiriya faami nelaɗon ko haɗi ko argol daro bawla e ndiyam ɗan, kono no selli ka neɗɗo on bawloya e miran hum adda hibba e nder ndiyam ɗan. Nguɗo ko faamu ɓoyli ngun. Ko wano noon kadi ko nguɗo faamu jogiiɗo nguɗo wawata wi'ude desingol neɗɗo on ma kullunkun no harmi
kono fotugol neɗɗo on ma desingol mo ngol harma ko ɗum si cheikhul albani rahimahullahu taala ka adabu zifaf ɓe poɗodiri e ɓen yimɓe jogiiɓe ɗin subuhaji ɓe wi'i joni miɗo falama landade photo desiniraɗo jungo on si o wengama e nder suudu o haɗay malayka ɓe naata ka o haɗata wo haɗay woɗen fottiɗon wo hi wo photo fotiraɗo neɗɗo on ɗa si on ɗon wengama haɗay naata ka haɗata o dartiɗo ɓe inni sa famali ɗon mi landitoma joni oɗa photo mo wiɗa si wengama naata haɗay malayka ɓe naata si neɗɗo wallini on ɗon fotirimo caméra on si on yaltuɗo ɗon kadi wengama ɗa haɗay ka haɗata o inni haɗay o wi joni haray ko honto ko sendi kon si tawi wengaɗo desinaɗo wenga on haɗay malayka ɓe naata on ɗon wengaɗo si o fotama on fotiraɗo ɗon kadi wengama haɗay naata ko ɗum haɗay sendata desingol ngol e fotirgol caméra on ma téléphone on ma kala ko yaade e muɗum neɗɗo sendidirta ɗum illa an yakuna mutanaqidan sina o wona e piyodirɗo ko waɗi dina kan kala kaka ari sika ardi harmingol hunde bi illa haray fal hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman ñawore illa ko ari harmingol photo kon ko piiji ɗiɗi ɓurɗi mawnude piihun ara nunkum annahu wasilatun ila shirk falihada hurrima taswir mutlaqan thaniyan annahu mudahatun li khalqillah nandinayi e tagore joomi meɗen nden tawgol ko wasila ila shirku on photoji caméra ɗin no timminira shirku ngu tawgol kadi hino nandina e tagore joomi meɗen nden koko fotira caméra on ɓurata nandinde e tagore joomi meɗen nden e dima ko desinira jungo ngon kon sikke wo ala haray ɗo mahagol e ɗiɗo konguɗi ɓeɗo karamokoɓe ɓe ittitali goɗɗum e makuji nelaɗo ɗin sabu tawgol nelaɗo on ko kullu addi gollitiri ɓe maki kullu musawwirin finnar kala photowo o naatoya yiite ko sifa oɗo kullu kadi nelaɗo on gollitiri ka bida'a ɓe maki wa kullu bida'atin dalala kala bida'a ko majjere si en wawani ittitude bida'a moƴƴo ka kullu on golliraɗa enen newanto en ka ittiten ka kullu on golliraɗa heɓen photo kañum moƴƴo wawata wonde fof ko kullu gollira nelaɗon ɓe maki kullu bida'atin dalala kala bida'a ko bonɗum ko majjere en suusata wiwde no woodi bida'a moƴƴo ka ɓay ko kullu gollira nelaɗon ɓe maki kullu musawwirin finnar kala photowo naatoya yiite en wawata yaltinde ɗo photowo mo naatoyta yiite ko kullu nelaɗo gollitiri si wona ɗum haray en piyodiri e makuji nelaɗo ɗin alayhi salatu wassalam haray noon gonga ko faalaɗen famude alhaqu la yurafu bi kasrati lfa'ilin innama yurafu lhaqu bil adillati shar'iyya gonga ko andirte ko dalil selluɗo wona ɗuɗugol waɗoɓe si tawno ko ɗuɗugol jokkuɓe hollayno hunde ko nde gonga harayno hande balon wi'eteno no jeeya e diina sabu hande no fandi mo naada jungo e mum o woni julɗo ma o wona julɗo haray hulasa on e ngal ɗon landal ko yewdiri e taswiru on mo wi'i fotata ko few fotatake few fotata few hay e goto wi'ali on o lundike nelaɗo ha hande komo wi'i oɗo noone on ella ala ko on tanjina no lundi